Ak sem i prešel u kvar, ak sem ti srce koramin, pozabil te neumni dar. Ak sem ti srce koramin, pozabil te neumni dar. Ak sem i druge gledal, ak sem i kušlec pojdal, odem ti nisem povedal, da potem ti ne bude žal. Odem ti nisem povedal, da potem ti ne bude žal. Ak sem s pajdašima ostal, ak sem te v noči zbudil, popeke te sebu su krive i vince kaj srcu gori. Popeke te sebu su krive i vince kaj srcu gori. Ak ti i nisem došel, ak sem pozabil te zvat, ja ti se znova kunem, zatajil te neumni dar. Ja ti se znova kunem, zatajil te neumni dar. Tak je. Ja jedva sad opće otvaram usta. Srećan pozdrav, poštovani gledatelji. Evo nas opet u Šumskoj vili, u Vuglavcu, ali danas sa 4 gostiju. I ja sam peta, ne peta na nozi, nego 5. osoba ovdje. Već nam je polako i vruće, ali mislim da to nije samo zato jer je ovako dobra pjesma, nego i zato što nam se ovo ljeto produžilo. Ali to je dobro za one koji vole glazbu, jer mogu pjevati na otvorenom, mogu uživati, ne moraju se oblačiti, a i zbog korone je dobro da smo vani, negdje gdje je zrak. Mi ipak nismo, ali to nema veze jer smo otporni na sve. I kad sam rekla da mi zapravo uopće nije niti do toga da sad neke govorim, to je samo zato jer, kao što ste se mogli sami vjeriti, kvartet Gubici ljepše slušati nego mene koja pripovedam. Zato, dečki... Lepše nas se slušati nego neke govori. Nego gledam. Ne, ja sam, oprosti, ja sam rekla nego... Sve kak si rekla. Da. Evo, i sad se vam borila s njima tu cijelo vrijeme emisije. Biće to borba. Evo, već sam znojna. Već mi šviclo vi. Ali dobro, okej. Reki mi rekao da slučajno ne bi počelo od Poncija Pilota. Pilota. Ne bom počela. Samo bom rekla da obratite pažnju tu na ovaj ukras naš. Rajko, gospođa Đurđica se pobrinula da su jesenski plodovi ovdje. Doduše smokve izgledaju neko ne baš jesenski zagorski plodovi, ali zapravo smokve imaju u Zagorju. Da, i to su njezine domaće. Da. Ljubičaste. Da. Čak tako su i za jesti. Kad ne bi mislili da su plastične. Đurđica mudri. Nije ona zabadava mudri. Tako se preziva. No me ne stalo. Ja sam se smio. Ja sam se nekad prezivala isto.
Pametno. Si isto bila mudri. Nisam, ali skoro. A kako se vi prezivate? Koga pitaš? Koga tebe pitam? Osoba. Ko ste vi? Da vidiš vi jedan pod stik, ne sam odlučio. Ne, pitam. Mislim, sad vam predstavila Kvartet Gubec. Mislim, mi pretpostavljamo zapravo da svi znaju za njih, ali ipak vjerojatno ima onih ljudi koji ne znaju poimence dečke, a ki znaju kako lijepo pjevaju, ali ne znaju poimence, pa red je, ne? Robert i preziva se Mikša. Željko? Željko je Grozaj. Da li ti to ime isto ovoga ko gospođi Mudri označava način života? Misliš Željko ili ovaj Grozaj? Groze. Pa dobro. Grozdaj. Da. Grozdaj. Grozdaj. Ne, svi su to povezali sa grozdjem, možda to zapravo i niti nije slučajno, jer ja sam do 6. razreda pil mlijeko, onda sam počeo piti gemište i to mi se dopalo i nikda nisam više promijenio pijaču. Nisi dobar žgaravicu, nije. Ja sam mislila da su te povezali sa groznim, groze, pa da groze. Oni si to ljepši onak, znaš, tu priču. Sad si je to prije. Dobro, to je možda zapravo razlog zakaj sam dobil nadimak Grozni, jer u Fakinima, mojem prvom, ajmo reći, ozbiljnom bendu u životu, su bila 3 Željka, pa onda morali smo se nekak raspoznavati, ne? Onda sam ja dobil Grozni. Sad, da li je to bila nekakva asocijacija na vino ili na neke drugo, to ja ne znam. To bi morali njih pitati. Dobro, bomo i njih pripeljali. Vinko je Ančić. Viš kak je to lijepo prezime. Ja nemam takvu pozadinu baš, toliko anegdota. Ti si kao mali Ank, znaš, neki ke se zavesi neka. Anker, ja. Da, inače Vinko Vinkec, neki me zove Vina. Čekaj, ti sebe nisi sa vinom povezala. Pa naravno da jesam. sad se konektir, upravo je konektir. Nije Vinko od konektiranje. Od Coca-Cola je. Da. Da, to je ta priča, ali nekakve pozadine osebujne ko pri Žacu ovoga nema. Vrlo jednostavno. Gled, sve ti je stvar marketinga. Kako se zmisliš ko Žac, tako imaš, ne? Pa nisam ja te smislio, tako je bile. Ko ti mi Ja vjerovao? sam pil mlijeka do 6. razreda. Pa je. Kad smo imeli kravicu, pa kak ne bi, znaš kak je fino bilo. Ravno iz žutarke si pila. Žahtora. Žahtor. Pri mene se to zvao žahtor. Kako se pri tebi veli? Herk. Znaš kaj je herk? To je one mala vedrica ke se je zajemala z lakovnice mošt. Ona je mala. A ja sam te pitala za mlijeke, a ne za vino. On je na vinu već. Već na Sad vino. će općene mlijeke piti. Čekaj, a Vradovoju mislili ju tako? Žahtar. Ko jedino primjene tam na one strane veli žutarka. Dobro, vi ste već bliže Mađarske. Ne, mi smo istočni dio. Istočni dio? Istok na Giljem. Rajko se preziva Suhodolčan. Već dugo. Prije Udaje. Čekaj, imaš ti kakvu priču s tim? Jesi ti Suhoga Duola? Nema nikakve. Čekaj, on ima s vinom, ovaj ima s vinom, on ima s vinom, dobro, Mikša nema s vinom. Veselje vino! A jedini ima trsje trenutno. A ti si na Suhom ostao. Ja sam furta psuhom, pa zato sam samo žajen. Ne, moje prezime, koliko ja znam, je porijeklom slovensko, ne? Suhodolčani su Slovenije. Ja se baš čim fali. A pradjeda je došao Simi, bil je Pintar. Eto, znači ipak ima s vinom. Opet s vinom. Bačve je delali te. I to, pa to je i deda i moj otec pokojni, svi su imali tu sklonost prema bačvama, ne? Ali, kad se toga tiče. Kaj da je meni? Mamu. Čekaj, sad si se pio one pevom kad si bio mali, ne? Lagmo, ne? Lagmo. Ja bih da se vrnemo na ovu pjesmu koju ste prvo otpjevali. Da. Dozbiljna obrva mi se odmah. Mislim, to je onak prekasna pjesma, ali mene ko ženu to onak... Te vrijeđa ta pjesma? Da. A zakaj onda pjevaš? Pa zato je mi lijepa melodija, Je. a tekst onak... Ja sam puno put čul za tu pjesmu da je muška šovinistička, a stalno joj žene naručuju i hoće joj čuti. Zakaj je to tako?
To sad ja tebe pitam. volimo ono, znaš, kad nas boli to. Žene vjerojatno vole da se muškarci njima ispričaju preko ove pjesme. Ma kaj, ko ti se mora ispričati prek pjesme? Pa prek pjesma, ako ti se već uživo. Ma daj, molim te. A onda na kraju vidiš da je pozitivna poruka. Da, ono, Užiš. to je rekel i Juda Isusu. Jak se mi prešao u Kvar, opet sam k tebi došao, ne? Da. I mora Znači, biti mi zračan. svejedno, da. Inače bi ostao Kvar. Bravo, bolje da ostaviš Kvar nego da se vrneš. Poruka je u konačnici optimistična. Samo kad vi to tako gledate. Ne. Opet nešto, boš vidjelo da Mam se druge slika. da se druga slika kažu, ne? Čekaj, ili imate nekako kaj idu u ženama, ono, Evo, imamo jedan. Daj, daj nekako Daj, kaj. molim te, da se iskupimo. Sad je ona edukativna sigurno neka. I ova je bila edukativna. Suši sem stan, sem kola pasan. U suši sem stan, sem kola pasan. Moja draga je plakala, ja sem se smejal. Moja draga je plakala, ja sem se smejal. Vukola sem stal, sem konjke teral. Vukola sem stal, sem konjke teral. Moja draga je plakala, ja sem se smejal. Moja draga je plakala, ja sem se smejal. U dvoru sem stal, sem dragu čekal. U dvoru sem stal, sem dragu čekal. Moja draga je otišla, ja sem se plakal. Moja draga je otišla, ja sem se plakal. Si zadovoljna? Je, sad ste se iskupili, Sad je ajde. ovo odnosno da pričam. Može, sad ste se... Jedino, kaj je to neka stara? Kakva je to pjesma? Jako stara. Jako. Konjki, čujem da konjki... Konjke, da, ne znam točno porijeklo te pjesme, to je nekad Božo Potučnik obrado sa kvartetom Studio, ali ne u tom aranžmanu, nego je to bi išlo još i tabraški aranžman, pa tu unutra bilo i Čardaša i Sega. Ja sam izvadio iz tog njegovog dijela, to je jedna narodna pjesma, ne, taj dio koji se pjevao, pa smo to tako složili za ovu priliku da boš i ti zadovoljna. Hvala vam lijepa. Kaj moram platiti? Kaj sam dužna? Bog plati. Bog plati. To je najbolje. Našla boš ti način. Da, nekako. Boš bučnicu spekla. Ne. To pa ne. To pa nevo. Robi, Tako si dobre pjesme, ha? pa Reći. oni sam bili da ti brundaš, da niš ne popijeva. Pa tu je, kad ja tak. Ha? Brundam, no. Malo, Zdebele. malo glasnije. Glasni. Daj malo glasnije brunda. Dobro, može. Dobro, sad u ovom sastavu već svirate prilično vremena, ne? Sad je ovo Koliko? već od 2013. Kako ti 2012. ili 2012. robi. U ovom sastavu. Znači u ovom sastavu... Već devet. skoro 9 A let. dečki su već... A mi smo došli 13. 2008. Mi smo došli na Štefanje Žacija. 2008. Direktno Božić u Ciboni. Prvi Bravo. nastup Vinkicu i mene i odmah Službeni nas. službeni. Da. Ali to je bilo... Prije toga je bilo ovaj probe testiranja, Da. maltetiranja. Da. Da, moramo zdržati. Moreš i mi to, da Bog plati i to, ne, no. Došli smo kalvarije, sve ono, znaš, Da, krizna da, puta i to. jer ovaj da. tamo, I onda on je veli- 2004. i onda veli, Pismeni i usmeni. Ja sam od početka, da, sa Jucijem, Adamom i Vidom. Dakle, bilo je i prije 2004. Smo Je. se družili, da, ali nismo se 2004. smo kak ti
od onda imamo i ime, ne. To su bila samo neformalna druženja, tako malo pjevuckanja za festival po kletima i sličnim institucijama. Da. I sad ste nastupili na Krapinskom festivalu, to je bila jedna lijepa pjesma. I to budete izvodili inače na svojim gažama? Pa mi se nadamo da bu se pesma, kad bi rekli ljudi, prijela među ljudima. Jer kritika na temelju festivala su dobre. I ljudi koji inače se ne javljaju, ne komentiraju su ovaj put, normalno Facebook nam je najlakše, znaš, onda svi su tam i svi nešto komentiraju i stvarno su dobre kritike, evo. Iako je pjesma dosta onak zapravo i sjetna, ali su kritike dosta dobre. Tako da. Ali kako se zapravo te pjesme s festivala primaju, kako si rekao? Čuj. Mislim, ili ima nekih za koje ja znam da ste ih izvodili, ali nažalost... Pa tu je publika ključni moment, meni se čini, barem po mojem mišljenju. Pa gledaj, mislim, na kraju krajeva ljudi znaju kaj se njima sviđa. Pa mislim, mogu znati kaj im se sviđa, samo pitanje je da li oni to moraju čuti negdje. Moraju. Da. Vinko, na kojoj radio stanici ti moraš čuti? Mislim da je to najveći problem. Znači, nije problem, puno je tu popevki kroz, tolike godine sad u nekakvom našem u tom druženju i to mi pokušavamo s vremena na vrijeme negdje ponoviti. Evo i Ni Zagorje malo od ovog sad zadnje svježije i prije toga, no međutim u nekakvom formalnom službenom eteru, tam gdje ona nekakva široka masa to posluša, tu je općenito popevke s Krapinskog festivala, pa i drugih festivala, mi smo sad i u Pitomači bili, tu je bilo prekrasnih popevki, toga nema. Znači ljudi se ne moraju inficirati malo time, malo čuti i to poslušati da bi se to onda tak primilo možda malo bolje, pa onda možda koja popevka, bilo je stvarno lijepih, jednostavno ne ispliva na ono površinu, tako ima, trebala bi, mi se trudimo, možda ali to je tema nas Kajkavcov, to je tema 100 let nas Kajkavcov. I kaj smo je? Mislim, ne znači da treba odustati. To sad nam govoriš. To zato kaj nas sve manje ima, ne? Pa nisu nam rekli. Kaj mi smo već stari koni? Čuj, kaj nas ima manje, to je manje šanse da bude ta tradicija ostala. Jer neki iz drugih regija, stanovnici koji se doseljavaju, logično je da donose sa sobom i svoju tradiciju, svoje običaje, svoju kulturu, svoju glazbu i da im je ta naša glazba na neki način strana i oni preferiraju svoje isto kao kad Hrvati odu u Njemačku pa imaju svoje kudove, i sad dalje održavaju svoju neku priču u Njemačkoj, Argentini, Americi. Tako je i tu, samo na jednom manjem mikroprostoru. I to je problem. Ono je činjenica da ipak nekak dobra pjesma ima još neku šansu osim medija, osim radija, jer mislim da najbitniji kriterij za da je neka pjesma dobra je u stvari to kaj je Žac rekao publika, ali su u stvari bendovi koji tu pjesmu sviraju po svadbama, po veselicama, po kojekakvim druženjima i onda pjesma ostane živjeti. Dobro, evo, Robi ima... Ako ona ne živi u bendu, ako se ona ne svira, ona bude... Robi ima bend, Robi svira. Kaj se od ovoga, kaj vi izvolite kao kvartet Gubec, išće? Pa od kvarteta Spovet obavezno, to je pogotovo tu... To ženske naručuju, normalno. Pa dobro, to sad... Pa ja, ali to kaj je neko rekao... To su činjenice, ne? Ozbiljno. I ženske, pjesma... Pa daj Kristina priznaje. Priznala smo. Mnogi ti možda ti najde tako analizu pjesma, tako recimo svaku riječ maknula, ne? Općenito pa sluh ne pjesma. Dobro zvuči pa onda da. Ej, da se za tancati lijepo. Onda kad ti tak neko zmisli kak ti, onda se zapita, viš pa to nije pjesma možda za mene, ne veze. Sad znači pa se ne pita. Onda je već odsvirana, ne? Baš vidim kad se tiče od kvarteta, dobro, ovih autorskih, ovo ostalo kad smo mi znali neka snimiti te nekakve domaće, evo recimo ovo koje bomo svata svirali. No, ali i recimo Rajkove Brajde, to je zaobilazno. A dobro, gledaj, tu nikad ne budu one krapinske uspješnice. To je jasno. Kužiš, to nikad ne bu nestalo. To niti nije glazba za sviri. Uži ga, Blaž i tak dalje, to se uvijek pojavljivalo. Znači, to nije sporno. To se uvijek
traži kad se ti Ali negdje... pjevaju se to i van Zagorja, ljudi, moramo biti iskreni. Pa isto kako mi pjevamo slavonske, dalmatinske, tako i Slavonci pjevaju oko Jane Hiže i Brajde, i Dalmatinci pjevaju Brajde i oko Jane Hiže, znači nije baš da je tak kritična situacija. Ali omjer je malo... Pa omjer je takav kakav je, ali Ja moram reći sljedeće, da, dečki apsolutno su u pravu. Postoji to jedan moment gdje smo mi kvartet Gube zaslužni, osim toga je autorski neke delamo, a to je taj da je naš cilj bil, kad smo se osnivali, u stvari oživljavanje, na novo prezentiranje tih starih pjesama da se ne zaboravio. Tako je ispalo i sa Spovedi, bilo je jako puno verzija Spovedi. I poslije vas? I poslije i prije nas. Znači, i nijedna nije tak dobro prošla kao naša. Očito se tu ljudima taj naš vokalni slog, taj naš način sviđa. Recimo, pjesma sa svim dužnim poštovanjem prema gospođi Gabi, jer ona božanstveno pjeva, oko Jane Hiže nije bila popularna van Hrvatskog Zagorja dok ju nismo snimili mi. Da. To znam iz prve ruke jer nije prošlo ni mjesec dana nakon Porina, tam 2010. kad me je nazvao već Darko iz Slavonskih Gloda, veli daj mi šaljiv tekst, i oni imaju malo problema s našim tekstovima, ne mogu to skužiti. Potražio to ljudi, mi bi to svirali, a ne znam. Znači, na taj način da se malo približi, na neki drugi način neka to festivalska izvedba, recimo. Imaš ti prekrasni festivalske pjesme koje su nespretno aranžirane ili su bile dobre za ono doba, a za ovo doba nisu. Sad kad bi ih uzeli iz naftalina, ponovno obradu, čak ne mi, da neko mlađi to napravi u modernijem nekakvom izražaju, čovjek bi rekao, pa ono ti je odlična pjesma, kad si to napisala? Da, gdje je bila do sad. Kaj si htjela sljedeće? Jedna od pjesama koju smo mi tak isto uspjeli zdići iz naftalina je i ova. To moram reći da me je Ivek Drakčević, naš prijatelj i kum, na nju podsjetil. Zove se Daj ruku, ili mi smo je nazvali tak, Mala ti je ruka, od Dragutina Domjanića, ne? Da. Ali je interesantno je prije neke krenemo, da ti Rajko ispriča kako je uopće nastala ta pesma. Znači to niko ne zna. Odnosno možda smo na nekom koncertu ispričali tu priču, ali to je zapravo jedna od rijetkih balada na kajkavski, odnosno tu i domaći, jer zapravo nekad su dečki hodili na snovoke. To mlada generacija ne zna. Ja sam još, ajmo reći, zadnja generacija koje su to uopće vidle. Znači, ti si nekad dolazi, nije bilo Facebooka, nije bilo ovoga, nije bilo onoga, nek su dečki curama dolazili u posjete, u goste. Ali su onda pod prozorom svirali, popevali da bi dobili njezinu pažnju. Česi znal. Česi znali mogel. Ili si snobno nekoga. Ili si snobno. Prvo ovaj popevao. I onda se poslije zamenio. Ali da, ali baš je interesantna je priča. Jer stvarno to je tako znači podoknica. A to danas više ne postoji, to se više ne događa. Ne? I to, ali i ovo je zapravo skrivena erotska poezija od Dovenića. Znači, on je svojim riječima zapravo... Analiziram ja samo, nego i ti. Malo kad už poslušala, onda onak si... Slušala je ona. Onda razmišlja je pjesma, ti nek to reći, ali mora to reći na malo finiji način. Drage dame, obratite pozornost na tekst. Na sljedeću stvar. Ali, taj tekst ima i svoju inačicu. Nakon što otpjevaju ovu verziju... Svaka sličnost sa stvarnim osobama je nabijena. Sviri. Tak mala ti je ruka, kak branila tebu, a mi smo skupa jaki, daj meni ruku tu, daj ruku bum te pela, u senja tvojih kraj, gdje ljubav je kak sunce, daj ruku meni daj, daj ruku bum te pela, u senja tvojih kraj, gdje ljubav je kak sunce, daj ruku meni daj. Tak mala su ti usta, al žaki ogenta, daj da ti ga ja zgasnem, il da zgori mi sam,
Ti imaš slatku tajnu, a sramiš ju se reć. A ja iz oka čitam, pogleć me daj, pogleć. Ti imaš slatku tajnu, a sramiš ju se reć. A ja iz oka čitam, pogleć me daj, pogleć. Pogleć me daj, pogleć. Čekaj, to se rukat zove. Daj ruku. Da, I sad ti imaš slatku tajnu. Da, ili ti imaš slatku tajnu. To su bomboni. Ili Da, tak se mala ja ti je, sjećam. Ili u usta, ne? U usta. tak mala ti je. Ust. Ne vuska, usta. No ba dobro, no. Jaj, sram vas Si bilo. zadovoljna sam. Čekaj, sram vas bilo. Kakve vi grozne pjesme pjevate. Joj! Čekaj, znaš zapravo, ne, meni je najljepša, čekaj, meni je najljepša ona pjesma gdje vi pjevate o zagrebačkim pucama. Frajlama zagrebačkim. Isuse. Gdje peseke nosio. Nosom para. I Micu Macu, ne peseke. Furaš pudla, macu, nici. A ja i pudel je, viš, dobro sam si zapamtila, da. Kupa se u parfemu. Kako si se Kako se Ja sam se nakon tak mala ti je ruka, Macelice već uopće nisu popularne. Da. pa i Odmah sam pudla isto, Onda fura. se smisli crtića, misli da sam vidio Micu Maca. Ajdi. Čekaj, pa vi zapravo samo prostačke pjesme su. Ne, pa gledaj, ovi kaj nisu dovoljno potkovani s kajkavštinom, oni ti to tak sebe ne interpretiraju u glavi kak ti. Ne, ja mislim Samo da ne čovjeka... gledaju Kak ljudi divno pivaju. Da, ja mislim da čovjeka koji sluša, a ne do onih koji pjevaju. Kad imaš bujnu maštu, svašta si zamišljaš. Da. Dobro, ima pjesma gdje A ne... pjesma uopće ne govori o tomu Da. o čemu ti razmišljaš. Robi me uporno... Kako ti znaš kaj ja mislim? Robi me uporno pokušava uvjeriti da ja zapravo sve ovoga... Krivo, jesmo. Imam ja malo ekscentričan pogled. Imaš maštu i onda to... Da. Da. Ekscentrični pogled. Ja, dečki, kak sam Kakvi li neozbiljna. Strašno ste neozbiljni. Franja Majetić, kak to on veli? To ako sam ja hoću popiti Zagemišt. gevist, to je moja... To je moja privatna stvar. Da. Tako je. Ako si hoću popiti jedan gemiš, to je moja privatna stvar. I nemojte, dečki, misliti da ja ne znam ništa, ja znam sve detalje iz tog filma, pošto se tamo pojavljuje moj prezimenjak. Dobro, znači o tome nećemo više pričati. Nećemo Nismo se došli svaditi. Da. Ovoga. A čekaj, kak stvarno ono, gdje ste tu Micu Macu izveli? Pa to je napisao Tomislav Baran, on je inače suprug od Tanja Baran, glavne urednice Radio Sljemena. I on je speaker na Hrvatskoj radioteleviziji. Ponudilo nam je nekoliko tekstova, između tih je bil i taj. Ne? I čovjek je imao interesantno zamisao da obiđe sa tekstovima sve regije i tak, znači od Istre do Slavonije. No to je tu sve negdje stalo prije 15 let. Neke smo počeli i nismo bili dovoljno uporni, tu smo stali. I pojela vas je Mica Pojela Mica Maca. Maca, ne. I pudlo. Inače, Popevka, ja mislim da osvojila prvu nagradu publike na Zagreb Festival te godine. Prvu nagradu publike je slušatelja, da. Mislim, inače dečki su osvojili 3 porina, tako da ne mislite da su tog baš jako neozbiljni, da i nema. Ali ja zapravo podsjećam samo na neke pesme da ih mogu ljudi potražiti na YouTube-u. Ako nemaju vaše CD-e, ako nemate CD-e, javite se Rajku, on je dealer glavni. Ali nema više danas CD-a. Kaj nema više? Pa kak nema? Više se ne proizvodi o auti, ni CD-i, niti auti sa CD-ima. Čekaj, jesi ti ovoga, jeste budete ploču izdali kako? Mislim ono, LP. Vinil. Ja sam si danas sam si kupila, došao mi je gramofon. Ozbiljno. Kužiš, daj neke na vinilu. Pa da, ali to su uvijek ograničene naklade. Danas se sve, muzika se sva dešava i sluša preko interneta. Preko tih kakvih servisa koji su i legalni, naravno sluša se i ilegalno, ali u principu ima dostupna je svigdje. Tako da jednostavno ta vrsta djelatnosti kad se tiče mehaničkih nosača zvuka bude nestala. Dobro, ali kak vi dobijete
osim koncerata kojih je sad bilo jako malo, mislim, to već svi znamo, ne moramo to baš puno pripovedati, svi smo bili zakinuti za svirke, vodstva, ovakve i onakve stvari. Da li kao sastav, dakle kvartet, dobivate određene tantijeme ili samo ti kao autor, odnosno autori općenito? Ja dobivam neke kao autor i kao diskograf, a dečki dobivaju nešto preko izvođačkih prava, preko Huzipa, ali to su mala prava s obzirom, mislim mala količina s obzirom da se naša glazba vrti na vrlo malo radiopostaja. Znači opet smo se vrnuli na ono koje smo rekli. 10% recimo radiopostaja. Apropo toga. Da se vrti, toliko koliko se vrti na tih 10%, na svih 100%, onda bi to bilo neki. Da, ali od izvođenja na internetskim servisima... To je još manje. Tu nemaš zapravo skoro ništa. To su lipice u pitanju. No. Recimo, internet funkcionira po principu brojeva. YouTube, na primjer, ne znam, kad imaš milijunske poglede, onda to nosi nekakve novce. Sveke 100, 200, 300 tisuća, to je gotovo pa zanemarivo. Recimo, ove stvari koje imaju naši susjedi tam preko Drine, oni kad imaju, ne znam, neka Milica Todorović, 150 milijuna pogleda, to već nosi, ne znam, par tisuća eura preko interneta. Ne? Znači mi na podcastu bomo uskoro isto počeli dobivati. Nakon ove emisije. Imali smo mi jedan pokušaj da mi tu gospođu Milicu dohvatimo. Pazi, imali smo i čak je dobar plan bil. Gaga je napravila pjesmu Klapska cajka na podravski. Ili s Podravine. Spitomače. I onda smo mi jednu godinu nastupili s tim dolje i stvarno smo se potrudili da to sve izgleda onako kako bi Bog zapovedal, da dobimo tih 100 milijuna klikova, ali nekak nije. A ti ostali se sami na cajke. Trebali se sami nju pozvati, vi se uopće ne pojavili. Ne znam, nekih 10-15 tisuća pregleda, to su 0,0 ne znam koliko lipa je to. Da. Znači, to je jedan princip velikih brojeva. Drugi princip je da na tržištima koja su puno veća od nas, recimo Njemačka ili Italija, znači nije isto jedan pregled, ne košta isto, ne dobiva isto u Njemačkoj ili u Americi ili u Hrvatskoj gdje ima samo 1 milijun potrošača, recimo, ne znam, ili 2 milijuna, dok u Njemačkoj ima 60-70 milijuna. Ne? Da. Ljudi koji se služe internetom i to je već velika razlika. Znači, da govorim Rusiji i Kini i tako dalje. Znači, treba bi neko na ruskom snimati. Kina je nama nepoznato, ali tam se penezi služio. A kaj nisu oni, su bili, kaj su bili oni dečki kaj su isto snimili Suzu za Zagorske brege i oni... To su bili ovi Novozelanđani. Maori, da. Oni su išli na kinesko tržište. Ne, oni su pevali naše pjesme. Da, oni su neki svi... Ali njih je naučil onaj Kačurov ih je naučil, to on je jedan dečko iz Lada, odličan svirač koji se predstavio na Novi Zeland i onda je iz čiste Afrikancije dolje naučio ljude i pjevati, pošto mu je to u krvi i svirati, tako da su oni bili zanimljivi. Stvarno su dolazili s njim i nastupili su s Ladom i sa tamburaškim orkestrom, pjevali su naše domaće popevke. I to je bilo onake, na polugoli, ne onako... Da, to nije loše, mislim, možda biste mogli trebati, a ne bi vi takav imidž za... Pa mi bi na Novi Zeland njima njihove pjevaka. Ne, ja sam mislila... A kaj nemojte tu nastupati polugoli? Moramo samo kaj sam taške doma vrnuti. Onda bu spovet... Susedi komentiraju, znaš ti kak to. Onda bu spovet tek došla do izra. Ona cijelo vrijeme nas napeljava na tenki led. Ostala je eksplicitno, znaš, imamo bi goli, ne? Reka si mi da ne smijem od koncija pjevati. A prije si rekla da nas je ljepše čujiti nek vidjeti, ne? Znači, kako je to? Nije ona rekla da bi ona htjela nas vidjeti gole, nego neko drugi. Rekla si tako. Dobro, budete gledali emisiju, nisam tako rekla, ali daj da rađe bolje da svirate. Nego da pripoveda. Meknite se sve gore. To je baš ova Ivanečka tu. Meknite se sve gore, kaj se mu videlo Zagorje, kaj se mu videlo Zagorje. Dil, 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 dil,
Kaj se mu videla zipkata, vtedy sem se zibal ja, vtedy sem se zibal ja. Dil, 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 dil. Dil, 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 dum, dum, dum. Dil, 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 dil. Dil, 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 dum, dum, dum. Srebrna zika, zlati ketač, u nje se zibal jankec bez gač, u nje se zibal jankec bez gač. Dil, 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 dil. Dil, 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 dum, dum, dum. Dil, 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 dil. Dil, 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 dum, dum, dum. Bravo, ali bez gači. I čekaj, kaj ovo znači da su naši stari dilali ili kako? Ali pa nisu Su nosili... decu delali. Kako baš ti imala u ovom narodne nošnje, kako baš nosila gaće ispod? Pa nikad. Oni su svi hodili bez gaća. Pa da, to je baš bilo dobro. I to je bilo onda lakše. Se lijepo ljubav. Da, ali onda se nisu ti pampersice prodavali. Onda je deca s golori ti uhodili. Da! Ja, pa to je bilo normalno. Da! Vinke potoči, daj malo. Da, ja vidim. Možeš duge ruke. Baš mi paše, veli, a? Prosim vas još jedan baš Vinke je ko pravda ima dugu ruku. Mi smo si sad natočili gemište, a s obzirom na to da nemamo reklame, onda smo morali napraviti mali rez. Sad možemo nastaviti dalje. Mislim, gledate emisiju Podcast. Gosti su nam danas kvartet Gubec. Slobodno. Da. Da. Živjeli. Mislim, Željko je malo prije jekal tu po stolu, tako da ako budu slušatelji čuli ovo udaranje, onda da znaju o čem se radi. Da ne misle da sam ja tu ispod. Dobro, šta ću da je s rukom jekal, znaš, ne mislim. Ono je drugo. Da je se rukao. I najgluposti hodile po glavu. Ona je zdigala Rating. rating. To se rating zove. Koji je ono ruka isto. Da, imaš neku još pjesmu, inače smo previše sad prekidali. Aha, dobro, Sam još evo. neke pitala, nema, mislim kako? Ne možeš nešto ispiti, hoću mi tebe neke pitam. Ajde, daj. Ne pitaj neke, sad ti... Sad ti pitaj. Sad ti svi gledaj pitaj. Gledaj, sad Nemam ću. sad ja sam se pitala, ne. Ja sam se pripravila da buš ti mene pitala, ne. Tak sam se nabrusila, Daj ne. ti onda neke. Znači, Ne, čekaj, evo, ajde. ali ja sam još jedan komentar imao. Sad da se malo vrnem na ono kaj si rekla, opet imamo problem na kajkavci i tak dalje, tak dalje. Dobro. Samo to reći sad u ovih zadnjih 12-13 godina i onaj sastav i ovaj tak dalje. Mi smo stvarno imali jako puno, jako lijepih koncertov. To ja znam. Jako posjećenih koncertov gdje se zapravo vidjelo da ljudi voli tu pevku. Istina. I to je ona neka Da. kaj te zapravo i drži i motivira, ono kaj je Rajko rekao u startu, to je osnovano da se ti stare navade, stare popevke očuvaju, da se ne pozabiju i tako dalje. Ali onda kad to vidiš, znači evo, zmislimo se uvijek Varaždina gore, gdje smo imali možda i jedan od najposjećenijih koncerta gore. Znači niko nije čul za njega da smo bili negdje na Špacirfestu, a nismo imali puni koncert. Mediji su nas potpuno ignorirali drugi dan. A imali smo valjda 5000 ljudi na... To je zato kad mene niste znali. To hoću reći, znači ima nastupa gdje stvarno vidiš da ljudi uživaju, Od sad ali nemaju priliku kad uživati. Da, Odnosno, da. vrlo rijetko imaju priliku uopće to. Pa dobro, mislim, vi ste punili Lisinski, bez Ne daljega. jedanput. Ne jedanput, da. Dok je još bilo dobro vrijeme za to. Da. Može ozbiljno jedno pitanje? Je. Može? Vam je teško dok nema Bandića sad? Mislim To smo imali tek ste- još vidjeli. Jednu noć sam ga senio. Ozbiljno. Kad je on? Senio sam ga i da smo bili za šankom da je rekao još nije gotovo, ja se I'll be back! fiškali sam naručio, nije gotovo, sad ide borba. Idemo. Ja sam samo bilo gledao, sam se zbudio. Čekaj, meni se čini da bi se to moglo dogoditi.
Ja ne znam. Čekaj, kaj? Kaj da se Kaj od toga svega skupa? Da se čača vraća. Da se čača vrati. Kaj sam mi mogao dogoditi? Ne znam, nećem sad. Da me... Idemo mi popevat, možda je bolje da najdemo tu Možda se temu jer vrati. nam premalo vremena. Ne, nego mislim, htjela sam reći da je Milan Bandić bio velika potpora kajkavskoj glazbi. Je. I nemojmo to zanemariti, kaj god mislili, kogod kaj hoće misliti o njemu, ali je činjenica i da vaše koncerte, da ne bi bili takvi u Lisinskom da nije bilo njega. Bar se meni to tako čini. Rekla bom kratko i jasno. Puno već je on dao za kajkavsku papljevku nego mnogi naši domaći političari koji su to mogli, a nisu. Aman. A osim toga je i Zagorski zet. Bio. Sad imamo jednu odgojnu obrazovnu pjesmu. Ne, to smo riješili, nema više. Nije, znaš da još Sad ide ljubavna. Ma kako? I ovo je pogotovo ljubavno. Tatek Ako moj ja tatek. mislim... Pa ljubavna. A tatek moj tatek? Ja sam mislila da ono je... To je odgojno obrazovno. Ajde, može, tatek moj tatek. Cesti je išel tatek i pelal je pucicu, a tam pavjarku je pesek je skočil na kusicu. Oj moj tatek, ja štela bi znat, a kaj bi taj pesek na kusice rad. Oj moj tatek, ja štela bi znat, a kaj bi taj pesek na kusice dat. Fuj, 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 pi, pi, to ne buš gledela ti. Fuj, 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 pi, pi, to ne buš gledela ti. Oj moj tatek, ja gledela bum, je tak je na mamicu skočil naš kum. Oj moj tatek, ja gledela bum, je tak je na mamicu skočil naš kum. Fuj, 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 pi, pi, fuj, fuj. I sad čuješ samo pesnici iznad nas veliki, negdje na krovu se vidim na pomaču. Jedan kokot, onaj... I kuma. I u gornjem desnom čošku piše zabranjeno za djecu ispod 12 godina. Znači sve mi je jasno. Sve mi je jasno. I kum, i tatek, i kusica, i pesek, i sve. Ali kaj je ovo pipi? Pi, znaš. To ne boš gledala. Pipi. To je radi rime. Da. Ne boš gledala ti. Ali to je Zagorje normalno. Imaš ono, pi, onaj broj, ne, 3,4. Da. To je to, ne? Ali, dakle šta, sad sam to tebi rekao, neće to ne govorili ljudima, ne? Dakle, svi misli, kaj je to pi, znaš, to pi, znaš, kao, piš ili je to neka drugo, možda pipi onaj sok ili pipi duga čarapa ili... Dobro, čekaj, vi ste baš zobrali Denes za ovu emisiju same tako. Samo za tebe, pa da, Samo za mene. ti si ovak malo... Ozbiljnješa sam. Slobodoumna. Ali ne treba se baš previše čuditi. Prije nekda su dece dudu smočili hvineke male da naš deca probaju da... Kaj bi lakše spali. I kaj bi lakše spali, a i kiselina mi je opasala... Kako je to sad s menu veze ima? Ne, sa pipi to ima veze. Aha, kužiš? sa pipi. Onda poslije toga su ni počeli ugarke kisele davati jer nisu više šteli hvine. Jer kao joj, ne smiju deca piti. Pa ne baš tako strašno. Dobro, Vinko ima 3 dece. Mene zanima jesi ti deval dudav vine. On sad politički odgovor. Nisam priznati da nisam. A Rajko? Ja moram reći kad smo bili djeca da su nam znali... Ne ti sebe, nego si ti svojim pucama daval dudav vine. Nisam je svojom ženska, nama su lijepo svaki Kako veze? skuhao čaj, onda lijepo unutra 2 djeci noge i bilo je puno lakše Čaj? Da, Meni je deda davao Beloga vina. kruškovici. Evo vidiš. 2 djeci noge gdje se čaj malo ohladil, i odmah je malo dobili po kiselini i onda se lakše školu išli, niti biće bilo zima na školi. Čiljani licu lijepo kako je. Imunitet, priroda. Jesi ti svojim detetu to delao? Ja tak lažem. Kužiš, Pa dobro, 100% laže. Ne, sad ako poslije emisije kao bude doma došla žena... Evo, pitaj dječica mojega. Došli smo u Zagorje, Znate, voleo smo deda i babice i deda Franc prve kaj je napravil.
Neće tu smoći ili... Odi Leo malo. Dudu, daš, dok sam mama okrenula, već je Leo dobro. I uglavnom su se djeca, nisu se pasale im je. No. Ja znam po svojima. To te, i dece i u ulici. Ili tak recimo Tak, da ras. sad je pijača na stolu, znaš, i on ide i sad on ide tu i on zeme to i tap. I mazne i... Još je onda Đija, baka ej! bio, znaš, viš da tatu fali kiseline. Kužiš? Pačar I kiselina. viš kak sad lijepo skačuje, viš brige s njime. Čovječe, kod ove emisije da smo pravobraniteljica za Pa gledaj to na decu. televiziji. Televizija ima cenzuru. Ali to, da. Sam sreća po mene, evo. Kad nas se nema voditeljica još malo... Znači, iza ovog govora sad, Tvog. ne nema govor. Sad mogla biti ona pesma edukativna, ona. Aha. Ona zgrabe, zgrabe. Kdaj še sem snočkaja skleti doma, čez vusku brvičku i veliko blato. A vince je moč mi prezelo, sem opal v blato debelo. A vince je moč mi prezelo, sem opal v blato debelo. Dok žena me kune i jake špota. Pa dobro, Najki, daj mi reći kak si se pak mogel tak nametati zutra v Zagreb, treba me iti. Si gotova? Za velikog bedaka, za norca me ma. Dok žena me špota i kune, i sama se blate zasune. Dok žena me špota i kune, i sama se blate zasune. I sad je ona dolje. I od dole ona najtuđe popila. Dobri moj mužik, potegni me. Ti žu... Kad bi tako stvarno kričala, nije za druge, da je dolje spusti stavne. Dobro, to je baš to. To je baš to. Ovo ti ipak ima totalno obrnuto mišljenje. Kristina ti totalno obrnuto mišljenje ima. Gle, znači, da vi morate proživjeti ono kaj vaše žene prožive kad dojdete doma z nastupa. Dobro. Pa mislim... Kaj ti sad insinuiraš da se lijepo odrazimo na kulturnom? Pa mislim, Kaj misliš? vrag te zeme kad ti dojde Znaš kaj je misliti, doma znaš, pijani. Zagorio, misliti, je? Treba znati. Pa ne dojdemo ni doma. Kako sad... Ja pijan, veli. Nismo mi Kako pijani. sad Ja pijan. da nema to da gledati, kuš, termina najbolji Milan. Viko, daj Kristina, objasni. ja pijan, veli. Inače još Ja bi ovo... Sad ne Sad navu. Evo, molim te. Jednostavno, kako reći, evo da kada nije uspjelo snimanje, ne? Slušaj, odlično. Ja pijan, veli, draga moja. Ja bi sad ovo mogli sve rasrgati na komadiće, uzeti šibicu i zapaliti i reći dajte mi avion, idem za avijatičara u Abisinu. Ja pijan. Sad bi te rastrgao. Ali apropo žena, Žensko da rastrgao mi nisi- se zaklade. moja žena nije punovredna, a ređe ti ne. Ni bok da U kaj. tome je sve. Dobila si odgovor. Drage moje, suosjećam s vama. Sa svim ženama koje su se pronašle u ovim melodijama. Mislim, dobro, ne krivim ja vas, vi ste samo interpreti. Rajko je, on uopće ne pjeva o vinu, niti branjima, ni ništa, on to ništa. A mislim, činjenica je da koliko god bi čovjek štel zbeći, da se to ne jede u Zagorju, ne? Mislim, nije samo u Zagorju. Kako ne na moru bez krša i maslina, tako nešto Da. bez vina i klijeti, ne? Ali dosta je zanimljivo da i ovi kad su na kršu i masline i oni pijaju čak. Ne bi vjerovalo. A maslinovo I čak i ulje. pjevaju o vinu. Čak i pjevaju o vinu. Ali Pazi. ne oklijeti i brajde. Pa kad nemaju klijeti, kako bi pjevali o klijeti? Da. No dobro, mislim, ne treba zapravo bežati od toga. Pa, I činjenica je da, To je tradicija, folklor. Činjenica da pretjerujem u tome što se... A ne, mislim, i nije to baš tak. Ne. Znamo mi Mislim da uvijek treba imati nekakvu mjeru. Tak. Znamo mi vidiš ljubavni ovu pjevač. obrvu koja se diže u zrake. Malo smo porazgovarali. Naravno, kvartet Gubec ima toga puno za ispripovedati, ali... Ako... Ide u nastavcima sad, znači, Pa serijal. sad ide u nastav.
sa U video toga. nastavcima. Negdje oko Božića su rekli Djeci je da dela budu friško vino, samo friške robe, onda mu svaki tjedan to. opet to vino. Uglavnom, da, činjenica je da bomo se još sreli s njima. I onda budemo malo ozbiljniju emisiju napravili. Apsolutno. Ako vi to želite, pišite nam, dopisnice šaljite na... A možete se javiti i na e-mail, Facebook, YouTube, Stranicu web. stranicu web. Uglavnom, na YouTube-u nas potražite, na Facebook stranicama, na Instagramu vam uvijek idu najave naših gostiju. Kazna, mislim, nemojte folati. To je to. To je to. Daj svirajte još neke jer ja sam... Imamo jednu, samo napravili jedan uvod fini, dječki bi ih lovili. Tako da jednu o kršu i masline, znači. Pa poho Loj, trici gor, papo, loj, trici dol, papo, loj, trici gor, papo, loj, trici dol, papo, loj, trici gor, papo, loj, trici dol, papo, loj, trici gor i dol. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Jednu lojtru bundo nesel, nesel, jednu lojtru bundo nesel, nesel, jednu lojtru bundo nesel, nesel, pak bu Mišel gori dol, pak bu Mišel gori dol. Papoloj, trici dol, papoloj, trici gor, papoloj, trici dol, papoloj, trici gor, papoloj, trici dol, papoloj, trici gor i dol. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Jezus Christus, kaj sme žejni, žejni, Jezus Kristus, kak sme žejni, žejni, Jezus Kristus, kak sme žejni, žejni, smili bi si jegemišt orjenega nam nebu niš. A kaj ti je jenge mišt? Jenge mišt je kak ti mišt. Vidimo se, lijepi pozdrav, dečki, hvala kaj ste bili gosti podcasta. Hvala i tebi puno. Vidimo se. Da ste sve pjesme tak jednostavne i pristojne pjevali kao ovo po Lojtrici. Bila bi i ti pristojna. Bila bi i ja pristojna. Doviđenja, pozdrav.